Hey tayita hola mthakazo omuhle, igama lami nguMike Hove, ngumsakazi wase Studio 7, imophatha uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu lwabatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama, uhlelo luqala ngo-8 bese lugciba ngo-9. Namhla kuhlelo sixoxa ngodaba lwamadili aqoqwa ngabasakhulayo abizwa ngokuthi ngamavuzu parties. Ngempela viki kuboshwe abatsha abatholakale begange emadilini la, abanye benathi utshwala, abanye behabula izidakamizwa, abanye besiya emacansini lamantombazana. Vele omunye unkazana vele uleminyaka eli-13 kuphela, 13 Siyezwa njalo ukuthi amapholisa athole njalo amaphilisi asetshenziswa ngabesilisa ukwenyusa umdlandla wocansi okubizwa ngokuthi nguvuka. Shuwa ubona umuntu oleminyaka 10, 12, 13, 14, 15 ethatha lamaphilisi la. Hayi izilukandaba ngifisa ukuzwa kini ukuthi lithini ngodaba lukhona egudwini, kuyini okwenza ukuthi abatsha baqoqa amadili la, njalo kuyini okumele kwenziwe nguZulu okungavimba lokhu. Abafisa ukungena kuhlelo lilakho ukusazisa ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318, lilakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye.